Mbanje kubifuriza kugubwa neza. Mbifurije ibihe byiza. Nshuti zacu mukomeje kubana natwe, mudukurikiye muri mu bice bitandukanye, ari abari mu gihugu cy'u Rwanda turabashuhuje, abari Burundi rwose, abarundi ni abavandimwe bacu, ni inshuti zacu, kimwe n'abantu badukurikiye rwose bari mu gihugu cya Kongo, yaba mu mujyi wa Bukavu, yaba mu mujyi wa Goma, yaba mu mujyi yindi igiye itandukanye. Reka mwese tubifurize kugubwa neza. Ariko tutibagiwe abari Uganda, Kenya, Tanzania, Mozambique, hari inshuti zacu rwose zikunda kutubwira ko zidukurikiye ziri Addis Abeba ni muri Ethiopia, abari muri Nigeria, ndetse n'abantu badukurikiye bari muri Central Africa. Ni benshi cyane rero, mwese tubahaye ikaze. Aya makuru rero tuzanye noneho ni amakuru navuga yuko adasanzwe cyangwa se ni impinduka zikomeje kugenda ziba muri gihugu cya Kongo, cyane ko twiyemeje kuhaba kugira ngo tugende tubagezaho update z'uburyo ibintu bimeze cyangwa se bikomeje kugenda bihindagurika. Ubu rero noneho hamaze gutangazwa amakuru y'umwuka mubi, umwuka mubi uri hagati mu ngabo z'umutwe w'inyeshyamba za M23. Aya makuru rero turaje tuyagarukeho, ariko nanone leta ya Kongo Kinshasa hari ibyo yatangaje igiye gukora ku birebana na FDLR. Ngira ngo mu masezerano yasinyiwe muri Leta Zunze za Amerika, Washington DC, amasezerano avuga yuko hagiye gusenywa FDLR. Ntabwo rero leta ya Kongo Kinshasa yavuze ko igiye gusenya FDLR, ahubwo hari icyo yavuze ko igiye gukora. Ese icyo yavuze igiye gukora gitandukanye n'amasezerano yasinyiwe hariya muri Leta Zunze za Amerika, cyaba kigiye gutanga umusaruro cyangwa? Turaza kureba ku ngabo M23 yohereje muri Sud Kivu, ndetse n'uburyo byatangiye kugenda bivugwa ko rwose haba hari gututumba ikintu bita intambara ikomeye cyane muri Sud Kivu. Abarundi bamanutse, ariko nyuma y'amagambo amaze iminsi atangazwa hagati y'u Burundi cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri mu Rwanda zihamaze iminsi, uretse ko nyina naziboneye n'amaso yanjye, bari mu bikorwa bigiye bitandukanye birimo ubuvuzi, bagiye bavura abaturage bafatanyije n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ariko rwose ku munsi wo kwibohora bagaragaye kuri stade, umukuru wari uyoboye ingabo z'u Burundi muri kiriya gihugu rwose niwe watanze imidari ku ikipe Republican Guard yatwaye igikombe. Ibi nabyo turaza kubigarukaho wenda nitubona umwanya, ariko nagira ngo mbabwire ko rwose igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi ni abavandimwe, ni inshuti, ibivugwa byose. Ariko rwose reka mbabwire ko haraho bigira byanze bikunze ubuvandimwe bukaba cyangwa se imikoranire igakomeza. Reka duhere mu makuru yacu arebana n'uburyo AFC M23 bikomeje kugenda bitangazwa ko haba harimo umwuka mubi. Ese koko ibi bintu byaba ari byo? Nabonye bikomeje guhakanwa n'umutwe wa M23, bamaze kubihakana rwose, baravuga bati nta kibazo gihari, ariko kibaye kinahari byaba ari byo byago cyangwa se yaba ari cyo twakwita umwaku. Kuko buriya iyo ufite ibibazo nawe ubwawe noneho ukisonga, ibibazo birushaho kwiyongera. Ariko ngira ngo mbere yuko tugaruka kuri uyu mwuka mubi uri hagati ya AFC M23, reka duhere ku ngabo ahubwo zamanutse muri Kivu Amajyepfo, ndetse n'abakomando, aho noneho Burundi bwamaze kwitegura. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga yuko inyeshyamba zo mu 23 zamanuye abasirikare benshi, harimo n'abakomando. Abo bakomando boherejwe muri access zigiye zitandukanye, ariko bitavuze ko batangiye icyo bita urugamba. Kuko gutangira urugamba bizaterwa na komanda mukuru. Gusa Bazalendo bo bari maso n'izi ngabo z'igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi, kuko bavuga yuko ngo biteguye rwose kurwana, kuko ubundi ingabo z'u Burundi zisanzwe ziri mu misozi miremire ya Minembwe ndetse no muri Uvira. Abangaba bategereje ko habaho kwatakana cyangwa se hashobora kubaho ubushotoranye kuri Wazalendo na M23, none abangaba bakamanukana ibikoresho. Kuko mu gihe M23 yamanukanye bari abasirikare bangana kuriya, amakuru dufite nuko za ndege zamaze gutegurwa ziteguye kwinjira ku rugamba. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu isi tugezemo ntabwo ari gukoresha uburyo bwa analogue,
nuvuga ngo intambara zose tumaze imisi tubona byanze bikunze zikomeje kwifashishwamo ikoranabuhanga cyangwa se tekinoloji ku rwego rwo hejuru, aho indege z'intambara arizo zikomeje kugenda zikora akazi kakabaye gakorwa n'abantu benshi. Ngira ngo twagiye tubona intambara z'Uburusiya ndetse na Ukraine, izi ntambara ntabwo ibifaru bikomeje gukora cyane, hakomeje gukora drone, hakomeje gukora indege z'intambara. Twagiye tubona intambara za Israel ndetse na Hamas, hakomeje gukora drone. Twagiye tubona intambara za Israel ndetse na Iran, na Amerika yagabye igitero kuri Iran, ni indege z'intambara zikomeje kugenda zifashishwa. Ni nayo mpamvu mabwira ngo byanze bikunze, niba leta ya Kongo Kinshasa yaramaze gufata umwanzuro wo gukoresha uburyo bw'intambara mu kurwana cyangwa se guhangana n'izi nyeshyamba, ikaba ifite ibikoresho, hari ibikoresho deja FARDC yaguze cyangwa se guverinoma yaguze, hakaba n'ibikoresho bije ari support, arizo za ndege 100 zavuye mu gihugu cy'Ububiligi, bamanutse baje kujya gute guhangana n'uyu mutwe w'inyeshyamba za 23. Noneho si izi ndege gusa, ahubwo noneho hari n'indege zahawe u Burundi. Izi ndege nazo bivuga yuko ngo zishobora kwifashishwa muri uru rugamba, ariko ngo niba barahawe indege, uretse ko tutazi umubare wazo, ariko bivuga yuko nibura indege zahawe u Burundi zimwe zishobora kwifashisha mu kibazo cyo muri Sud Kivu, kugira ngo bakomeze barinde ijambo ryabo cyangwa se barinde iki ubukana cyangwa se ubushobozi bagaragaje muri Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ko mu gihe M23 izinjira muri Uvira, byanze bikunze rwose uyu perezida Kisekedi azitegure impinduka, ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe agomba kwitegura impinduka. Kubera iki rero? Nuvuga ngo kugeza kuri ubu ngubu, niba M23 iri gukoresha icyo twakwita attaque rapide, ikoresheje inzira yo ku butaka, mu gihe ubushobozi abarundi na guverinoma ya Kongo bafatanyije batabashije gusubiza inyuma izi nyeshyamba bakoresheje attaque rapide, nabo bagomba gukoresha systeme y'ikirere. Niyo mpamvu ya mwabonye yuko mu minsi yashize nyuma yuko M23 itangaje iraswa ry'indege yari itwaye imiti ndetse n'ibiribwa ku bagizweho ingaruka n'intambara ikomeje kwera muri Kivu y'Amajyepfo, ngira ngo bisa nkaho ari gasopo, bisa nkaho ari gasopo batanze, kubera yuko leta ya Kongo yagaragaje ko ikirere kiri muri Sud Kivu kiri kugenzurwa kandi ko nta ugomba kukivogera. Wenda habayeho kuraswa yageze ku butaka, bivuze ngo amakuru wenda yatanzwe nyuma, ariko nuvuga ngo byanze bikunze ikirere cyaragishobora kuba kiri tayari cyangwa se kiteguye kwakira cyangwa se kurasa umwanzi aho yaturuka ari hose. Niyo mpamvu rero aba basirikare ba M23 bamanutse muri Sud Kivu, ntago bamanutse ngo bahise bahabwa komandoma yo gutangira urugamba ako kanya, ahubwo bagiye mu birindiro byabo bategereje ijambo ry'umukuru wabo cyangwa se bategereje ijambo ry'umuyobozi wabo kugira ngo bagire bate batangire urugamba. Nuvuga ngo hano Sud Kivu ikigaragara cyo hagiye kugwa abantu benshi, hagiye kugwa abasirikare benshi, hagiye kwangizwa byinshi. Impamvu ni iyi ngiyi, niba tubona M23 ifite ubushobozi imanukanye abasirikare bangana kuriya, nuvuga ngo reka twitege cyangwa se twitegure ko FARDC n'abarundi bo baba bagiye gukoresha uburyo noneho bwa tekinoloji. Ntibajyanye abasirikare nk'aba M23 yamanukanye, ariko bafite tekinoloji irimo zino ndege z'intambara zirimo Sukhoi 25, bakagira amadrone, gusa batizeye neza ko ibi byose M23 idashobora kuba yabihanura. Ni nayo mpamvu bikomeje gutangazwa ko amasezerano iki kintu ngiye nkunda kukigarukaho, yasinyiwe Washington DC muri Leta Zunze za Amerika, M23 isabwa kujya gute kuyubahiriza, kuko mu guhanura zino ndege bizafatwa nk'aho aba barwanyi batari bonyine nk'uko byagiye bitangazwa. Bizafatwa yuko aba barwanyi bakomeje kugenda bahabwa ibikoresho cyangwa se baterwa inkunga, noneho bitume bino bihugu bikomeye cyangwa se na Leta Zunze za Amerika zo ubwayo zihagurukira. Kandi guhaguruka kwa Leta Zunze za Amerika ni ibyago bya M23 ndetse no kurangira kwayo, cyane cyane kubijyanye n'abayobozi, kuko buriya iyo uhanganye n'umuntu ubundi cyane cyane bakunda kwita ku bayobozi. Abayobozi bayoboye urugamba nibo bakomeje kuba muri risk cyane,
kuko zino ndege zo mu bwoko bwa drone zikunda kureba cyane cyane ku bayobozi kurenza kureba ku basirikare bandi basanzwe. Ubu rero ni ukuvuga ngo muri ino minsi hari bimwe bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se bivugwa cyane cyane ku birebana n'umutwe w'inyeshyamba za M23, aho benshi bavuga bati aho AFC 23 yihuje na M23 n'ubusanzwe ihuriro AFC rirangajwe imbere na Corneille Nangaa ndetse na Joseph Kabila, aho binjiriye muri M23 hakomeje kuvuga uruntu bikomeje kuvuga yuko ngo AFC ni ishyaka cyangwa se umutwe wa politiki uyobowe na Corneille Nangaa. Abo rero bihuje na M23 mu gisirikare cya General Sultan Makenga, mu gisirikare cya Brigadier General Byamungu Dieudonné na Lieutenant Colonel Wiringoma n'abandi basirikare barimo uriya wagizwe guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Ni benshi cyane, barimo Brigadier General Gaceri, abarimo Colonel Imani Inzenzi, hakaba harimo Colonel Bahati n'abandi basirikare bakomeye ba M23. Abo bose ngo bakomeje kugenda batumvikana kubera inshingano wenda bagiye bahabwa cyangwa se wenda no kuba wenda byanze bikunze badakomeje guhuza ibitekerezo. Noneho amakuru avuga yuko rero umutwe wa M23 waje kunyomoza amakuru yamaze gutangazwa cyangwa se amaze gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, avuga yuko umuryango umwe bw'Uburayi cyangwa se umuryango w'abibumbye waje gutangaza ko harimo amakimbirane muri AFC M23. Ziriya mpuguke muri raporo ziherutse gusohora zavuze ko M23 ndetse n'ihuriro rya AFC ibarizwamo hamaze iminsi harimo umwuka mubi wakuruwe n'imyanya imwe n'imwe y'ubuyobozi yagiye ihabwa abantu batandukanye, ndetse ngo bikaba bikomeje kugenda bituruka ku bamwe mu banyamuryango batahutse cyangwa se kuri Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida w'igihugu cya Kongo, ubu ngubu uri muri uriya mujyi wa Goma, nyuma yo kuvamo akajya hehe nyuma yo kuvamo akajya hehe i Bukavu avuye mu buhungiro. Iyi raporo igaragaza ko umwuka mubi w'imbere wagaragaye muri AFC 23 wakajije umurego kubera ishyirwaho ry'abayobozi imbere muri M23 ndetse n'itangazwa ritavugaho rumwe ry'uwahoze ari perezida Joseph Kabila ryo kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Izi mpagarara ngo zongeye kubyutsa amacakubiri hagati y'udutsiko tw'amateka y'Abanyarwanda ndetse n'Abagande. Ubwo ni ukuvuga ngo hariya muri M23 birumvikana harimo abagize itsinda rya M23 baturuka mu Rwanda b'Abanyekongo bahungiye mu Rwanda, ndetse n'abagize itsinda ry'abaturutse muri Uganda, bose bahurira muri M23 batangiza urugamba. Ubwo urumva ngo niba hatangiye kuzamo amacakubiri, hatangiye kuzamo abaturutse muri Uganda, abaturutse mu Rwanda, ubwo nyine bakomeje gupfa iyi myanya. Nk'uko rero yabitangaje iyi raporo y'impuguke za Loni, ikomeza ivuga ko mu rwego rwo kugaragara ubumwe ndetse no gushimangira inkunga kuri AFC 23, guverinoma y'u Rwanda ngo iteganya guha umwanya ukomeye cyane muri AFC 23 Rurankunda uri mu bihano na Loni, umunyamabanga nshingwabikorwa wa AFC 23 ubitangwa ni Benjamin Mbonima. Uyu nguyu ubwo ni umurundi rero. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yaje kuvuga ko ibyo ari impuha. Avuga ko rwose ziriya mpuguke zatangaje muri raporo yazo ngo ntaho bihuriye n'ukuri guhari, ngo nibyo bitekereje gusa avuga ko izo raporo zihabwa ngo zirahimbwa, ngo kubera ko iyo izo mpuguke zivuze icyo zibwira iyo zivuze icyo zibwira
abayobozi ba AFC ngo zihimba ibinyoma zitazi ibyo abayobozi b'umuryango babatekereza cyangwa se uko babikora. Uwo bita Mbonimpa yavuze ko rwose nta mwuka mubi uri mu ngabo cyangwa se uri hagati ya AFC 23, ibintu byose ngo bigenda neza kandi bari bose bari hamwe kandi bari gukorana mu rwego rwo kujya gute rwo gushaka umutekano w'abaturage bose muri rusange. Reka none twigire kuri leta ya Kongo. Leta ya Kongo Kinshasa yatangaje yuko itazagaba ibitero kuri FDLR nkuko babitangaje mu minsi yashize, bavuga ko bagomba gusenya FDLR. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero yaje gutangaza ko igiye kwita ku gukora ubukangurambaga ngo bagize umutwe ku barwanyi bagize umutwe wa FDLR, bakabasaba ko bataha mu Rwanda aho kubagabaho ibitero. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Therese Kayikwamba ubwo yari mu kiganiro ku itariki 3 Nyakanga, aho rwose yabigaragaje. Iki kiganiro cyakurikiye amasezerano y'amahoro Kongo yasinyanye n'u Rwanda ku wa 5 w'icyumweru cyashize, nyuma yo guhurizwa mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imwe rero mu ngingo ikubiye muri ariya masezerano avuga ko Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Noneho ngo bariya basigaye noneho ngo bariya basigaye ngo u Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Umujyanama wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubumwe yaje gutangaza ko Afurika rwose ngo yiteguye gukemura ibi bibazo biri hagati ya FDLR, u Rwanda ndetse na M23 muri Kongo. Icyakora bitandukanye cyane n'ibyo Bruce yatangaje ko Kayikwamba we yagaragaje ko FDLR ari urwitwazo rumaze imyaka 30 gusa, avuga ko Kinshasa igomba kurushyiraho iherezo. Ikibazo cya FDLR hashize imyaka 30 urwo rwitwazo rugaruka rwose, ngo ni nayo mpamvu ikiri mu masezerano kubera ko rwifuza gushyigirwaho iherezo. Noneho ngo amakuru akagaragaza yuko rero abinjijwe niba FRDC igomba kugaba ibitero kuri uriya mutwe. Kayikwamba yavuze ko mbere na mbere bagomba gukora ubukangurambaga ku bagize FDLR bakabasaba gutaha mu Rwanda neza. Yaravuze ati mbere na mbere hakwiye kuba ubukangurambaga mu ba FDLR b'Abanyarwanda kubaha gutaha iwabo bishoboka, ndetse no kuba bashobora kwitabwaho biciye muri komisiyo ya Rwanda, muri komisiyo nyarwanda ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare ndetse no gusubizwa muri sosiyete nyarwanda. Iyo ni ntambwe ya mbere, nitubona itanze umusaruro tuzafasha FDLR gutaha iwabo. Kayikwamba yanavuze ko impamvu Kongo idashaka kwihutira gukoresha imbaraga za gisirikare mu kurandura FDLR ari uko mu gihe byashize ari uriya mutwe wagize uriya mutwe wagiye ugabwaho ibitero birimo iby'ingabo za Kongo zahuriyeho na MONUSCO n'ibyo zahuriyemo n'ingabo z'u Rwanda arizo Operation Umoja Wetu, ariko ngo ntabwo byatanze umusaruro. Kinshasa rivuga ko idashyize imbere kugaba ibitero bya gisirikare kuri iriya mitwe
wiganjemo cyane abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 1994, mu gihe umuryango w'abibumbye uvuga ko ingabo zayo zikomeje gufatanya nawo. Raporo y'izi mpuguke z'umuryango kuri Kongo zivuga ko kugeza muri Mata uyu mwaka leta ya Kongo yari ikomeje cyane gufasha FDLR, kandi ko ingabo zayo za Kongo zayifashishaga imbere mu rugamba bahanganyemo na M23. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Nadir Rwivanga uheruka gutangaza ko FDLR ifite abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10 bakaba bari muri Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ni byatangajwe rero n'uyu mugabo cyangwa se na Brigadier General Rwivanga ariwe muvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Uburusiya nabonye ko Uburusiya rwose ngo bwabaye igihugu cya mbere cyemeje, Uburusiya ngo bwabaye igihugu cya mbere mu kwemeza ubutegetsi bw'abatalibani muri Afghanistan. Ariko mbere wenda tugaruka kuri ubu Burusiya n'ibyo bwemeje, ahubwo nabonye yuko noneho Uburusiya bwafashe ya mbere mu kujya gute mu kurasa igitero gikomeye cyane hariya. Barashe bikomeye cyane. Igisirikare cy'Uburusiya cyagabye ibitero bikomeye cyane na drone, ibisasu bya misiri ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev mu ijoro ryo ku itariki 4 z'ukwezi kwa Nyakanga cyangwa se kwa 7 2025, ryibasira cyane ahantu henshi harimo n'uduce tugiye dutandukanye dutuyemo n'abaturage. Nk'uko byatangajwe na Tekino, uyobora umuyobozi wa gisirikare muri Kiev, abantu 8 bakomerekeye muri kiriya gitero byamaze amasaha menshi cyane, kandi ngo byangije inzu ndende ndetse mu duce tubiri tw'uriya mujyi. Ibitero bibaye mu masaha make nyuma y'uko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuze ko ibiganiro yagiranye kuri telefone na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin byagezeho ku bijyanye no guhagarika iyi ntambara. Donald Trump yavuze ko ngo rwose ngo twagiranye ibiganiro kirekire, twaganiriye ku bintu byinshi birimo n'intambara yo muri Ukraine, ariko ntacyo byagezeho. Uburusiya rwose bwahise butangiza ibitero. Ku rundi ruhande, ibitero by'Uburusiya bikomeje gufata indi ntera muri uku kwezi, aho Ukraine ivuga ko yateweho rwose misile zirenga 330 ndetse na drone zirenga 5,000. Kuri ubu ngubu ubutegetsi bwa Donald Trump bwafashe icyemezo cyo guhagarika imwe mu mitangire y'intwaro muri Ukraine, aho rwose ngo harimo na za misile zishinzwe kurinda ikirere mu rwego rwo kurengera intwaro za Amerika. Nubwo Donald Trump atigeze abivugana na Putin, n'ibitangazamakuru bya leta by'Uburusiya bivuga ko rwose Donald Trump yagaragaje ko yifuza ko iyi ntambara yahagarara kuva Putin amubwira ko Uburusiya butari buve inyuma kujye ku kigero cyangwa se ku ntego yayo y'iyi ntambara. Bagati twebwe intego yacu ni yayindi, niyo kubarasa ndetse ngo no kurangiza burundu iyi ntambara. Ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi cyane. Ni nyuma y'uko rero intambara ya Israeli ndetse na Irani nayo imaze iminsi yongeye kwaguka, kuko mu minsi yashize habayeho ibitero bikomeye cyane cyangwa se biremereye hagati ya Israeli ndetse na Irani. Irani yari mu mugambi kugeza n'ubu ngubu wo gukora intwaro kirimbuzi, ariko Amerika yafashije Israeli kugaba ibitero kuri
ku bubiko bw'intwaro cyangwa se kuhacurwaga intwaro muri Irani, biturutse nuko Irani yari yafashe icyemezo cyo gusenya Israel. Amerika nyuma yo kugerageza nyuma yo kugerageza gukoresha uburakari ikaza gusanga intambara izaguka cyane, bahisemo kuganira. Ngira ngo n'ibiganiro byabereye hariya muri Katari, aho nyuma y'uko bagabye ibitero. Ubundi Irani yahise itangira gutekerezaho ibirindiro bya Amerika biri hafi ngo ibitereho. Yahise igaba ibitero kuri Katari, igaba n'ibitero kuri Libya, ngira ngo niba ntibeshye. Bivuze ngo byanze bikunze ahangaha hose hari inyungu za Amerika. Irani nayo yari yiteguye kujya gute kuhangiza nk'uko nabo bari babagabyeho ibitero. Ariko si ibyo gusa, kubera ko Leta Zunze za Amerika zari zimaze iminsi zigaragaza yuko zishyigikiye kandi ziri inyuma ya Israel mu bitero bagabye kuri Irani, byangije ububiko bw'intwaro bwa Irani ndetse bigahitana abasirikare benshi bakomeye barimo abayobozi cyangwa se abagaba bakuru b'ingabo, ndetse ibi bitero bikaba byarangije ububiko bw'intwaro. Ibi bitero bikaba byarangije mu by'ukuri cyangwa se byahitanye abahanga mu batunganyaga cyangwa se mu bakoreraga muri rwa ruganda rw'ingufu za nucleaire. Nabonye hariya rwose Irani ivuga iti umugambi wacu turacyawukomeje. Israel ntabwo yabashije kuduca intege ndetse na Leta Zunze za Amerika, ariko Amerika ikavuga iti ni ukwihagararaho. Umugambi wa Irani wasubijwe inyuma igihe kingana n'imyaka 2 cyangwa se imyaka 3. Ibi byose ni bikomeje kugenda bigaragaza ko byanze bikunze iyi ntambara igikomeje kwaguka.